atakahijire bantu omnyishengero Donald abandize no kwatera hamaramzwaga kandi ogu atanchiro mu kanisa ya Kabarore omtown kanso ya Cyakatwire bayima yahenderero mu kereziya omugombora ya Kigarare kubanza mbatereho umutemo go kubanza ogwensahu kikumi za simiti ego simiti amazire kuruka lore gresirete kirokim na transporting sasuri ahantu hayihirire okushaba abantu ngo binekora namani okurwanisa obworo mu makagabo n'abakristayo n'abarokole bongera gukora namani batapapa kugenda mu politics wira bunu abo kwa politics abikutandeka of course kwantija guzesande yakana ubwire bw'ekisibo kunka twatwira umukoro muhango ubwo kushoroza sente rukurundana sente ezo kubasa kombeka enjinunji yabajenyi nikashenji y'abakuru simarahanga bwo kubasa kutwatara hakatombecyaraho no busaho 50 ba simenti n'emitwaro nsanzwe yo kutagera fundraising simarahanga bwo kubasa gukora umurumogwe kandi rahanga mu gisa. Father Moses Mwebembezi oyebembire misahari St Augustine Kigarare Catholic Sub Parish ahiriraha yahiga abantu okugaruka hari mukama hamwe no kwatanisa omumakagabo yani baterera kuba no mutima mu rugikogwe kwatanisa no mu kwa mutari ba MP ninga mutari bahi kunka kurango twakwatanisa twafa hongana twakwataniza omumakagaita funero mugisagwa amani kandi tufunira kusemererwa abwa area member of parliament waito wa Mwenge South wasoboire kutsagika mukumalira enju y'abanyadini omugandi abikiriza bihanangiriziwe okwatanisa n'abebembezi babo okutungura amaramizo hamwe n'entasa yo mu makagabo ebi bigambirwa bwana mukuru wa Bishozi Holy Trinity Parish aha kereziya ya St Paul Kataryeba om district ya Kamwenge okushaboku kwebembirwe Father Cyril Keibanda kandi kinde kizibu ni retro bugabe bwinji bwarengana buryo mwere na church aratahira batakize kushaba accountability reka nabo bagaruka mu mutima gwacu bwo butekano bwa ruhanga masomero ugatubya atabara tubazi sectoire kereziya mbiso kolebere moyiti ya dokumenti kolebere moyebyaro na neze yongera kubonera kukirayo kuruga frowa yansi ekabeta shikire so frowa yona tukajishuka ahasigireho materiyo ziriho abikiriza bahireye brabo ebirumbe iburi certificate nebishani bya Bikira Maria izina ry'abantu abatunze biconco nisima parishi iriko yemberwa bwana mukuru Father Rosias Managaba nabwo kutebekanisa biconco ebi parishi ya Bishozi netebekanisa kujaguza emyaka 25 kandi abikiriza bashabirwa kongeramo amani okutungura entasya ya parish age gasha kwa Daniel Bingana na Anthony Atwine.